Amwakwa babiem Adom TV Badwam na o hwe no. Me wo Kennedy digital satellite for ewa ha. Esra tie nema na wo na de ohia bia bowram na kwaje wode be me na tenadwam. Amwakwa ba. Na bia bokọ de. Adwuma mbokọ. Oh bibia ekoyie kama. Nyame adom. Yentie we nema mo wo adwama so. O minu ba medas na machia Ghana fo anopai. Na titiri mu amhwe Adom TV adamase emse bronya na iba no emse bronya na iba no ene yesi new week mu mesre se opese uto home appliances a me bo kwan a kire ba bia se ukọ ba bia ukọ obesi visika ene ba bia ukọ obenya de papa na yasan tete so ne ya chewade aka ho Kennedy digital satellite ehu daru na me bo kire na no pai mesre o menchi mafidie ni mfia sanse kroma ye hye but den so a ibedidi na Kennedy say menkai mo amuni adwuma ye nyina ebia wu ye adwuma unua bi nya adwuma ebi so a wo maame ana wo papa omo ofie omunya bibi anka omo beye se de beye ade so ade bia da bosomi bia wo sese ska de kono eso beti unim say Kennedy na akofa fufu pounding machine abakrom ha ni atiate se ba bia na fufu pounding machine ho asem kan ye tietietia obi a wuni adwuma ye se wunya fufu machine di si umpotem na wo di ye adwuma every day wanya kra no obenya 200 cedis na multiply 200 cedis by 30 wo sika bebre enti enha ho wo nkran ha wo kumase wo sunyane takra de kepko ba bia wo ena ebia wunu abi nya adwuma bia wi school fufu otifie mesra to fufu machine ni bi no onhwe so obenya sika papa say no promotion ekoso nti fufu machine electric any dey use fuel no yate so nti Kennedy fufu machine wo kumase a kopataase police depot nchen ho Adom house first floor ne kwaje wo de sanso na kumase ho anso no uko Adum family plaza abrosanim first floor ho so ubenya wo de upebebre atu akoton a ebi wo ho a yatete board so de amam Accra ha de eye wager old barrier tiemi wager old barrier ba bia wo Accra tema kaso a wo de fo ani kire kaso akwan so before se ubedu kaso amo ho na wager old barrier ho no Kennedy yebutuo nye fufu machine kwa na yeton home appliances na mesre ma me fa numbers yi ma e bia wo hwa Adom TV wo hwa ase ho nso aye numbers ni gu ho fa free agent ni sisi a ba bia wo Ghana ye de nyoma ni begu ka mu di abrew say no football season na na ewum emu aye de papa na Kennedy say mrantie no hu se mani gi ball ne ho mani gi sports ne ho nti ni TV no atete ni nyina so na boys na ya mu pe TV no akese se de be ya ohwe ball na obefili na Kennedy say o say ye promotion foforo say uto 50 inches e de kopim be 65 inches a uto ba ku bia unya DSTV decoder free na ya san recharge nti uto ya no age uto 2 benya 2 uto 10 ubenya 10 nti mu amu 2 TV ton no momra metu bi na enya decoder ne ka ho na onsoso fa koye business na bibia anye kama your numbers e wo Accra e 0244 385 136 0244 385 136 egu TV na se e na 0243 074 750 0243 074 750 Kumase e 0244 385 128 0244 385 128 and a 0207 65 30 31 me patcho enye 50 inches de kopim 65 nkwa na eye promotion utofi 70 inches wo eko de kopim 85 inches a eno so benya home theater ba ku free mesi uto TV na ye ma home theater free afi wen eko e de ama installers a momu install air conditions ba amanfo business aba say ukodwaman so a ope 1.5 horsepower air conditioner enam 4000 ebinam 3008 ebinam 3007 ebinam 4200 but uba Kennedy Australia air condition 1.5 horsepower tieboni ye 2800 otiye me say 2800 ebia o ye estate developer ope air conditions bebre bra ye di bebre aba bagibi e be san kra tibo no so biom di amount won so a ebia wasisi hotels hostels mesra bra na bagibi
ebi we bie office foforo bi upa conditions abobom Kennedy aso na esudu ani kire enkran ye wager old barrier kokro bi te junction ne so ho no man ye di edwa afi Kumasi family plaza abrosan nim ewo adum du family plaza abrosan nim abi so bia first floor Kennedy digital satellite oh okọ patase a police depot nchen ho otade wo Kennedy pa gi receipt say the beya BBC a no provide receipt na ya sort out in mama mesre say uyo obi a abrabo ahyase afi na wo hya abrabo ase a ubehia 32 inches ubehia ebia tabletop fridge mo saa no eya na abrabo mu eden mam ti Kennedy say watete mo no so crisis say the amount ope tabletop fridge a 1299 first na near ton 1005 ya ti bebre fiso what I say bra Kennedy bejo de na wonim say ukodwama so net na wo 32 inches TV a ebo ne nam 1005 1002 ba wo ba Kennedy a 899 cedis 899 cedis misro sika ho aye den say sika e ho aye den enti na me se koto ade wo Kennedy ade papa if you brochire smart TV brabeji wo Kennedy oji a ya san a chewade apie so ebia wo pe washing machine bra na reduce prices no nyina beje wo de ko won so so wadwuma ne se bia wo pese wo pamade wo pese wo sua fashion designing me pese bra na industrial sewing machines no ye di pi aba ya tete bo no so Kennedy digital satellite TV no so ye numbers ni gu so fa ne frɛ yen ba bia wo ye beje wo so na enuoma na ye de agu ka mu de abro me se fa number ne sisi a Accra 0243 074 750 0243 074 750 and 0244 385 128 0244 385 128 and no Kennedy numbers mo amoye coastal adwuma they say the light ne corner ba no wa meto deep freezer papa say dum light 3 days kra na ahodi ni gina mu a ho be kyerew Kennedy atete bo no so deep freezers no ye wo de ebie su 2 de ebie su 1 de ebie su 3 e wo Kennedy digital satellite bra na beje wo de na bibia ntadi manti abaye su de ebi wo ha ope fridge no de animu ne mirror ni nyina ye obi wo ho e na fe mu amoye eye supermarket mo ton drinks no so momra ye won mu fridge ni bi wo ha u display eye drinks ni o mo bia hu afi mu amu yi ice block ne drinks e ton no so mo magi deep freezers ni bi na mo nto e bia me more ade ehia so eye home appliances nko ade a eye Kennedy blender cooker ahuma no kitchen ho nioma no washing machine no afi air fryer ne sanioma ne ma sanioma nketenkete eboa mo kitchen no bro nya yi beba yi e bia ukuru nua no mo beba fia hoho ahuma manfo fia bro chire beba you say ye mfia bro chire man se sanioma mfia bro chire migukuru mo abie mu mesrew niema papa ne Kennedy digital satellite you say kura no ate se ene Ministry of Energy ka se ye nyina mo ahode no ebekọ aba menkoto ade bia obroni ayusu a asei na fe wo akofa de beto ha na etwe light ne saa na light ne nso yen mesrew to de ye mo no eno no se first na wo to prepaid 200 cedis every week so wo to home appliances mo no a so beti by 50% what man say enti to ademono de papa na wo to home use enioma masa ho be kire wo be twetwe ska saa de ato light ama ho acho Kennedy digital satellite Kumasi wager ewo enkran eho ene ewo ena Kumasi yo Adom family plaza bro say nim the sanso wo patase police depot nchen ho ye nyoma nyina yetu ena ye say yini baako o ya ba adwuma ani ebia o pese o beto na ebia ye tete o kakra o de bra Kennedy ye beboa wo afi mo amu tu nyoma ni bia koton no o ba Kennedy a ye de bekọ ka mu de akwa kujam ba bia wo aburukyire a utimi ye oda no ne ye de nyoma na kogu fie awusi mu ama na fi watua na bibia e kama me de number na etwa to na ma sorry Mr. Ubefre was 0244 385 128 0244 385 128 Kumasi for numbers no and 0207 65 30 31 Accra Ubefre was 0244 385 136 0244 385 136 and 0243 074 750 Channel Society Papa dear Kennedy digital satellite. Yeah, that's it. Papa Panti, any Kennedy, dear, we, dear, working
ye wo hia bowura ho na kwaje wode mame na Dominion herbal powder for ase opese boost immune system no pa na yinyarwa bi afri mu a wonya Dominion na no pa bra woni di ye bebo anwumre nso saa wono me no ansana wadi de wo hia ye unso hie nye enso hie pa de sebe ya wobetumi anom yare bia ye krankro wonom Dominion herbal powder be ye ade afri ho ye wo Dominion herbal ointment nso ho hunam ba bia ye oya wonya bi di twitwi a wona okro no enuro yi pharmacy chemical ne herbal shops nyina mu pe bia wobenya Dominion herbal powder for ne mai ebi e wo ho frɛ 0543158195 0543158195 and 0249591843 and Crowco Repart Ventures Nana Boache ne Angels Herbal Shops ebi wo ho Ekus Pharmacy wo Ashaiman Little George Health Shop wo Tema Gapson Pharmacy Delight Pharmacy wo hene nana Herbal Usko B ane market ne hwe anim wo Kofodie ho nso wo ebi wo ho Tony K Pharmacy wo Suhum Achimodan na ya provision store ne Kennedy store so menyanso ye na Giza Pharmacy wo 12 years e ba for mo untimi nyusu Dominion product no ana open for ana wo breastfeed shenon so sa famaye nyame ya adoma Franco Trading Enterprise ene na one more share Black Friday no ase enti na say Friday share din till November ending you obeto wo Franco Trading Enterprise no ya so 40% the amount say mobile phone air condition fridge speakers washing machines and our television ne ehuni nyina obowura Franco Trading Enterprise ya so 40% the amount from ene Ekuri na say Black Friday bia no mo edisa adwuma Fre Franco was 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 0555 939311 now when a Franco Trading Enterprise phone so edi enkomo call up and as a website www.francotrading.com ubenya be still phone papa fee anyhow Kingdom Home Real Estate and so any ope baby asumdue wo na wokọ ahomeje mu wakwakwotena ho na ne ope efia yesie dada na manso ne so gated community security bibia light isu akwan yayiye de demo kama padia na ne Kingdom Home Real Estate na make come for the amount wo Abri Botanical Gardens ho Buti Falls ho Safari Valley Resort I been to Kwashi Hospital ho so ebi wo ho special offer ho 50 to 70% down payment you spread the amount for 2 years enti ene Kingdom Home Real Estate for any so ne hunu se ukwa kwotene fia wasomo ebedwo won hwehwe wo mo Abri akua peme kropon kwan no so ho no a 0559 761 144 0559 761 144 now when a Kingdom Home Real Estate for the enkomo Pure Healthcare wamo 3P garlic mixture ye 100% garlic ye mfensu obi nkan ye nkan janso nti garlic na mu so ene ye chin ye de ye 3P garlic mixture wono mu a ebusu immune system no ma omoja brosoba form menstrual pain numbness ana obi o say ne nan ana wonsa ye titiri stroke ana obi a modro unya 3P garlic mixture ne bi no mu a sa ha woni nyina yi free ho stress wo so aya nom 3P garlic mixture no ebi hwehwe wo mo kan shi Kofi Sam Neckens walk kuma senso Danny Herba na fe Colinac Albert Sam wo ho takrade so AA Mensa na sunyane Green Light Pharmacy ho nyina obenya piwa kedro 3P garlic mixture ne bi ato frɛ 0248928824 0248928824 and 0201 000 now ni Pure Natural Health a wo de 3P garlic mixture aba dwama so no woni won mo edi enkomo mame fancy ha ne ye boss ba ko birthday Ricky Anoche kane no channel manager wo Adom TV ene birthday to bi onim Ricky Anoche bia no ho say Badwam team ene multi Adom TV ye wishing a happy birthday se nyame hira no nyame nyane kese kosi so be kese pa sanso na jumtuni ba papa bi so for mame sisi chum and then she had a birthday nti
sisi nyame nye okese kosi so be kese pa ye do too much nti ha na brema kwan na ye nkomo ni na ide asie kwasi tum to so e de